producer kombera. Dorcas, kwegwa no gotwewa habari ya rukiri. Habari kwani Bui Klaus Mandela? Yes. Yes, na mtezoka. We mwega. Imbui Buru, Imbui, congratulations for the show. Ibuega sana. Thank you. Yes. Mwili oembe we buga kwa karata. Buga ga idongo mie kakarate ya. Ibo Bui ndeu. Bui Burundi ne mwazani. Ibuega sana. Thank you very much, Redia. Ntiko menya itaonire kwinore kana ibantu ari kwa gole arokere arwe munde Redia. De ntore nendo nyo adine na vision Buru chegende no. Aha. Narang kwa tanda na Eldas Bantoreu. Yes. Umwe are Abraham Mito. Are Kiruya. Yes. Baraba kwenda kwa regimanto ya umenyeri bwana during this holiday. Yes. Na muno yembe kwerekana na kumenyekana inaomi ndasema vima chidheri tongeretie. Kabisa. Mimi kwenda kwa na matara na kuromba atongeria bonde. Yes. Kwithira baki watanaira kumenyerana kenda kutukethira kwina manto yara ya komba kuba yerie kweria bo bakiacoke skuru Januari bakari ora bakari. Gato thimbere itu gato ewe kuma Keribo. Yes, mbere gato ambererie na Abraham ito. Abraham. Hello. Bwana Abraham. Ya. Habari ya rukiri. Windo mwega. Dene mwagani. Tore kire garo yoga mbini ombeta wa Mandela. Nani ngeto mbayambo bia kethe kanchamba. Nani ngeto Ibrahim Mito. Ethimbere na guge bwaku Bwana Ibrahim. Woni nikakoromba ndi mukadi wa ntora ya ndonyo ya nado igembe not. Nkoromba admiration yetu kumakeshiro. Natogere ba ntora ba nyumba 10. Kwa ndo mwa zamani wa agroba ntora. Ndi nkoromba acha dibeto itari anabayimusie. Yes. Tumbe kuwatanya ko batende kenda ana badia musiba awangu kenda batikone kanyakalaka kozei kako liunga munona na tutauni kaita kunyonso bina kurabangi no ntuka kuona mbeza kulugera mira asiari betu nturene tumbe kwa ana betu ngwekenda batikone kanyakalaka kozei no ntukanyakala kozei ngoka tuma ana bona kanyaka utakuliunga nya kulungera ma antibo kuraya no ana bari bakona mimba cha mapema atu ite Januari kwa kila ana baisha kwa siku kuona maana bateso kwa siku no ntuito ya sio bakinyire muno nyanta no isiari bakawata nyana sio Yes. Ainda to ana toto nini ngakai nini india kuma 30 ni kwenda mandi niko to kuona muno bakeria kanine na kwa gira kuramira na nyana basikuru uwele kubinga na mante umuno ndi tukoromba sibu wetu awatangite na nyumba 10 kenda atutelia kwazukulikana buki alina basoka musi akyali ne bali minu ntobono nto torolele tukona mante abenge akyali kama sele tanto nome tutuno tebya anto torena sheli nabo babarukirite ma ya kwani wizo atusoka ni ana betu beda tu bene na to bai wimitie ntutuka ko le manto mengo to na Rwanda traba to mabaita kuribia za ingombe ni siri pesi ikani inchi ati ngai munanto ba ke to di Rwanda ora tu ba to na to kuribia na Rwanda otido tu na bio tuba wamba ba yire bala batumire sia anto kanisene koromba luntura idiro ina de mission inja na yolena na beto ke tantura yoba kwa tilago kwa ya thank you much Bwana Ibrahim tia tuwe kuma kirio yunge asante okay thank you Geto FM hello hello Tweba bega nchamba kumako ore ariana mtoto wa Francis Kiruya Roy sana Francis na njira nkube uge bwa kwiboreko yes ndi ntore ne andonyo terere wandi ana do yembe no yes so from there ndi na ko no ntwalo gato na ro wa meriele kuru yombeta kuingwa
ngenda gumisha aturi ana bari mushie na ngera ciari bamenyere ana bo nantu rudarure hete uba baingine bola wa ana bo bari mushie Yes. nkawa bara bautana na batana na bara batekinyete kanyene gautano Yes. na nkedwa nkiwa kinya bara bayukasikanya ka utana na bare kabera yeuni yakiloni wakati kabisa wa kuwatika na dhiti on tutabu ayukiti mono mware atano sheria kamuwata na kedwa akiukiru kiwacha kiwadho Ibwega sana Bwana Francis. yes yara ange nkera sheri beto kana itura ya kore ntongore tino ntonde area manager kwena kintu kitawanzo biye ya ibango Zobira itimbea ka ngurita onyo kiri barabo ndeba yo kachakanya guru ansobie ure irita ile kinyija corona ansobieu nonto administration kuma chief tulikanya neka kupambana na ansobieu nonto nedoketiana nedoketianto banene kabisa Bwana Francis. Andi la siole to ukeda baingine bolo nyane ngwishiao ntomuru marita jinsobina ko lokinya inana na inanjewe Ibwega ito Bwana Francis ndio anadhachi yetu igoturinga chenga ntoitha. Yes Gatu ingeri yagu ndio anadhachi yetu igoturinga chenga rethia bwe aito. Ibwega tukeza tuna kenya kange. Okay, thank you very much Ibwega sana. Yeye ndiye ntoitha mwandiki wetu andeto kuma nara gitaro kia egembe. Getu FM 87.6 Gaka ni Getu